ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah anu sami hadir dina raraga nyakseni kana pelaksanaan ijab qabula katiga sateacana dilaksanakeun bil barkah urang dorong doa ku sadayana nu hadir di riungan urang sasarengan ngaoskeun Fatihah sawangsulan sahadat sawangsulan istighfar tiluang sulan shalawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ni'matil ma'budi bi qudratikil mutta'i bi sultanihi marhubi min adabihi wa satwanihi nabidi amrohu bi samaihi wa ardihi allati khalaqal khalqa bi qudratihi wa syayaruhum bi akamihi wa masiyatihi wa masyatihi wa ja'alal musyaharata sababan lahikon wa amron mubtaridon aw saja ai sabaka bikil anamu wa akroma bikil arhamu faqala azza min qailin wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i. Jang ganjar abijak bapak nikahkeun putri tegas bapak Ning Rahmawati kahidap kasu kahidap duaan kalayan nganggo mas kawin ku artos anu ageuna 2.530.800 rupiah dibayar kontan. Nanti nikah ka putri bapak Ning Rahmawati kalayan suka kalayan nganggo mas kawin 2.530.800 rupiah dibayar kontan. Barakallahu li wa lakum amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'ati wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubaliguna biha al-ghayat min jami'il khairatil hayati badal mamat. Allahumma barik lahumma wa jum'a بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله خص بصدع المثاني وحوال المعاني خص بصدع المثاني ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل